Shubor nakaslem jong unong san hima. Ya kakot kapla thosh phang ka GM ka phanang light. Kabde ka ritual ka be khun prasai ki sipai pharang jong David Scott house name kat praspal khandai ba kat praspal lai phulai. La plat na am ta ka sngi kat khandai tri gu yang arjar al phua do ba jambar war executive member ka HDC. Ya kakot kapla ai kartang ka phanang light a lady freedom fighter of India la tho ka ktin pharang. Ya kapla plat bat ba na am ta ka sngi hadian kat khandai snam bo ba Daniel Stunning do. Ula pendap pentho bat ban penbit penbiang pha bat kendi ka kot ka ban satip da borok ka wekeri bat ka perthai laru banyo ekene ka kot na pa Amazon bat Flipkart ha ka dor san spating ka we la platet ba ekene ka kot ha ka jingran lang kinai lam ka sang sam la khasi students union bat ki we Wain kita kira pentai, kita syukur kepada Islam kita hakataka. First, anu kasih war. Kepada sedang kat praspan aru kena, aduh kat praspan lai kulai. Ngasuh bah, pun kilau dia. Mentang memang berkat, kumho ba tidak kalau kumho jemni aspek senang mensuah. Kita orang kata kebos itu, bat kajimlit klik, nak kepanta lah kajong, kasenang ketau kait kahima, bat nak kata kacai penjuru. Orang kata. Kami akan mencoba anak yang jemput kemakhamra yang ikelaudian siapang kanika ritual jauh kacang pendiri berjemi lembaga jemi Tuhan pateng mungkin siapang kata kawai kapenta kapakalale ha kapal penbit dia tak sipai pharai da ka bang a ki tak jingdi ban pan shot samthia ki ban pan ya ki ba kenem tip shu par habran kata kalau khat ya taki non ki wa ki sti ban pan yap ya kita ki sipai pharai buan kata ka for ong ba supaya pada kila syaiq tahu nak kata-kata buat jauh jangan pandai ban kalau kali-kali kaba kalau free kaba tu dipatang ke bonsua ai kami kilong dia ya kan kesan jaka jengol maknau kujangka kajing isim menta jangka ha kajing ele persya ikhareng ha takapor kita lok jonga ne kirapon kipa ipakha ki tahi hajeng kipa UCM jong ka district council I ba titos kind ba ka council jong ki masih dia kena ka official kekot juga district council bala pemilik dari district council bala sponsor financial sponsor dari district council ia kena kecilot cingme ia kena kekot nak kena jangan ngamsi be ia kena kekot dengan sintang kepasion tu dalam tu ai ba jeri kurba dengan contoh fotografer kena dan tu Islam udah betul itu mulai normal ketika kena kekot mentang kalau long all over India, baca apa urut kau beritahu mentah nama kau ada ka dong ka international standard, kan? Na UK, US ke legal. Tapi dia kata ke Amazon ke Flipkart, bahkan cing tawar ke kadang hari bahkan dia kata ngam di mana ya nak district council, ya kacing dia cuma nak kontrol,
Nature District Council. Kecing di kena kekot dari District Council. Baru kedai gaya kejampi. Jika cicing mi ke baru kuat kan belum tahu. Kerja mi ke District Council baru kerja mi ke jadi baru kerja mi ke baru kuat. Kalau kan kelihatan dia kini sanjur dengan perlu yang apa tu ya kena kekot Profesor David Simple pada hikai juga. I malah guide yang ban framing content yang kekot kata kerkom kebacanai. But I could play i Salman Khurshid extra affairs minister jangka India, law minister pada Oxford University. I malah sim forward je kan kekot. Te ngasih bang leklam lagi yang mana. Ngasih bang I could play gitu ki banyak trailer ki contributors ki baru ki college hamil Meghalaya. Kisah Tunis College, Tura Government College, baru ki college hamil Meghalaya baru ki penis setahun lagi dalam mentahang ni. Kena kot. Nang tas ko yung basngal tamat kalau ki college, ki university baru dari India, Jamia Islamia, JNU Delhi University, nang ta ki don kini ki women activists baru dari India, nang ta nak sidut tries trying parliamentarian legislators ro ki don hamni agak kot ki pakop, nang ta nak Indian Police, nang ta Robin Hibu, nang ta nak Raja Sabha, ro untuk nak ki baru kita nak sepet je kot kadang tu itu. Tapi kan kajing terakhir kan kakot kasim khat kendai senam. Jadi senam kibom sebantai kan kakot. Mereka post nama barang ya kajing om jong i Profesor David Simley. Lelak kini pendong factual sebab dulu Profesor Thakur wa orang yang abang bantu kat ki facts. Dia kata kasim por yang ngapan ban buden. Disebut ini Fadalski belada platno. Ibala yarap berkerjaan yang ahai kena populum ki jing kenduk padi mahu peng nang taki bahing jong MBA muselda madeng Wilborn nang taki bahing adu minta jong medu ro jong ma race kunto kelayat bat nga habang kito ki jakar kelang ki por mansua kadang jing trailang na baro nak oleh forum student samantaro kena ki promote bahing kena kot KSU ro ladam deka jing yang rap jo KSU yang laban le kan nomor ba ki la Trishtom ha tadi kata nga dewe ki advisor jo KSU ha dari tadi kata nga singo ik bang okey kadi ka por bapiam bat nga tri kan ya daga jing busin nga yam ham nga thoi kan ka kon busin nga yam busin nga layat ka por ka bang ong ka juti bang kadang ka dikot ka juti Dong kita bang layar angkat bakna itu kepor mengasyang kelek baru kasih ngapan bandur cuma ya mau jangan kasih berkawin saya coba thok te akan mau boleh kesini porok jonga umum prek ya kejap kajing siapan laisi yang poi cisi yang poi ngap apply sini raja komai ngela poi kita lagi separo ko nga tengah ya jangan ka kini dulu tiada udah melakon ponang ni kan ka bro omong tak mengathok kalau kalau pateng banuang jadi beli iya lagi crowd om itu kau kaji lajong dan agak tinggal lajong play kamu kaji pembeli dibeli paling itu yang agak kita pakai buat kaji kali kalau beli minta om paling balapun kertas yang agak agak kuat kamu LED freedom fighter of India lesa kita buat kita buat kaji kali kaji sisa kalau kita pun kita thok sebagai partner lain masih program kepada konkret. Karena dengan total research works. But with ho agar kumba garani Lakshmi Bai la itu. Ke India kum freedom fighters jangka India. Balai ka panamait. Balai ni kasi miyoi. Te kata ka konsep ka jonga ka berkat jonga la seki wei lapan berkat aku ne kum tai. Ji berkat jonga ko pun kraw ke pun la jong. Paka pergi dari bui paka India ka yoi. Ka panamait. Kadai bahagani resmi ngelio banbu jaga dokumen kebangsaan pateng baru si kata kadang day tang ke history kabang itu kana pateng la pateng jaga jing slur jong kane ka long kami hagaban yang ringkat bat kisipai ki beslur jong utirot sing siem jong ka manong klau Akisnem khat praspa arku kendai hadu khat praspa laipulai sausnem kenti naga benta banyakun persa ya gajing persum ban hombor
Nagaland ke British government lengba usin David Scott. Te mendagasni ngilayo banbu sendam da kakop ke dokumen ke official dokumen kabanga perkat ba ki pateng jong ka jat penriu ke jongi kingdom collection ya kene ke riu krau ke jongi na ka jat penriu ke jongi leseng am sumpoi perkat hai por iba lingkot nagadau ba i chief executive member jongi iba titas tarwal chan imshimla bandan hagini ke meeting nagadau jong ki kam ki ba i imla bankier i la ong yanga ba ngani raplan ban shim ni ke benta naga benta ban release but yagani ka kot ka badai ka officially boom jong ka district council ka balatho da i ba Daniel Stone beto nonglai i badai u honorable advocate jong ka Supreme Court Nagaland ka jonga ngawanra ya ka jingkublai Nagaland ka council lengbai siem badan burong jongi je fibaro kibala ya shakhot sumha bat kibala ya don ringkap hageni bismi kaba kerpang kaba ngiyo naga ban pelai paik ba ya geni kakot kaba don kam masyum ya ka jingkublai kaba kerpang ya usamla namba jumi iba Daniel Stone lendo nang lai ubadai uparlok ubayajan bat udai ru napo ke konstituensi ke ngasno sarong banapo ke konstituensi ke jona nila ban tumi ya usama ubadan shisha ya kata ka sap ka phong ka ba blay ula ayo u naga benta ba unno senyang ya ka ri bat ya ka jat benri ka jogi nga ai ku blay na galang ka dis council yati ba Daniel Stone lendo ngai ba haba philadet ban tembet tembel ya ga ni ka kat ka ba don kam ka ban sa jing kan mau pateng la pateng ha ga ni ka ri ka ba i ka jogi Kim Shim Loklek ya ka dis council Philalam se ka dis council ban approach naga benta ka ba ka district council kum ka constitutional body ka badai ban purisat ka badai ban tengkai ka badai ban penek pensa ka badai ban yada ya ka riti